Baraka bo'lsin ha. Bismillahirrohmanirrohim. Baraka. Barimiz ko'rinib o'tadi. Avoy. Ketdi. Boshlaldimi? Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar, tug'anlar. Jalolobod Sila desam, do'stlar, mana Jaloloboddan avom keldi. Jaloloboddan avom keldi. Assalomu alaykum avom. Qanday mashina? Yaxshimi? Alhamdulillah. O'ta so'lma. Baraka qildik ha. Do'stlar, barakasini qildik. Inshaalloh. Avomni hozir mana dokumentini jasab, доверенностьni. Jalolobodga qayra ketayotgan, inshaalloh bugun bir kunda ele Hacı ukam ekөөбүз ишин бүтүрүп бердик. Hacı, сүйлөңүз. Assalomu alaykum do'stlar. Bizde oshunday Xitoy mashinalar любой turlari bor. Alam atayın bizga kelib, o'zingizni balдар ekan deb bizga ishonib, Jaloloboddan keldi ballari menен. Mashinani mana o'zi tanlab, cheyirtib olib oldi. O, qanday bo'ldi? Servisi Sozun bo'ldi. Servis жақсы. Keling, ошол камера 3 soatda bitdi dokument. 3 soatda bitdi. Inshaalloh do'stlar, 3 soatda bitdi bor joyi. Alloh razı olsun. Баштан жакырактан ошол машинаны авам тандады өзү. Ушул жерден машиналардын ичинде. Балдары менен келет, достор. русификация сразу болуп атат азыр. Мына бала азыр, достор, русификация кылып атат. Сразу русский языкка өткүзүп коет компьютерине. Достор, сразу эле ошо русский язык менен кетем деп авам. Энди авам менен бир барака кылып коюң. Кана авам, келиң. Baraka bo'lsin ha. Bismillahirrohmanirrohim. Baraka. Жаш күндөрүңүзгө Жаш күндөрүңүзгө минсизден. Алла